شوانên hêja mijarê berdewam dikin. Mijara giring ya eger hilbijartinek pêşwek li Tirkiye her wiha rewşa siyasî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî serokê giştî Partiya Maf û Azadiyan Hakpar Latif Özdemir mêvanî min e dembaş kekê Latif sibe şeş partiyên opozisyona Tirkiye dijibin HDP îzole kirine naxwazin HDP di navwan de cih bigire. Ev sekin wekî serokê Partiya Maf û Azadiyan Hakpar ti çawa de nirxîne gelo heta niha HDP cihê xwe dest nîşan nekiriye di platforma siyasî ya Tirkiye de rengê xwe kevş nekiriye, nasnameya xwe kevş nekiriye. Ti çawa de nirxîne? Nexir برای من نه سدم نه و کو HDP تور خو نشان نکریه یان ناسنامه خو نه آنی زمان HDP خود بیجه کو از جی اپوزیسیونی که مخالفم یعنی و دخوازجی بوان هر شش پارتیان را هفکاریه بکه هلبت لدجی برای جمهوری فقط او پروبلم نه HDP او اپوزیسیونین دن او شش پارتیین دن نخوازن به اشکرهی به HDP را کار کی بکن یا HDP را لسر اتفاق کی لسر هر گرتنی کی به هر ورن لورا لگور سیاست ترک هر نهاج لگور فراست سیاست ترک HDP هر نهاجی برای کردانه یعنی وک پارتیه که کردان تبناف کرن او اپوزیسیون جی نهاج بوی خو او نابینن یعنی جبوی خو قزنش نابینن کب اشکرهی به HDP را هفکاریه کی بکن و ناویان لسر همان اتفاقی که وره زمین مسئله اوه یعنی او پروبلم نش HDP دست بید که جوان هر شش پارتین مخالف دست بید که کک لطیف اگر اکو حق پارد هلبجارتنه که ده بشداری بکی هیا گر مثلا بیشن پارتین اپوزیسیونا ترکیه حق پاری دعوتی ماسه کی وسا بکن هنده بشداری بکن بله امی بشتاری یعنی امی برسی باوی بانگوان بدن اگر بانگی ما بکن لدما کو ام چونجی امی رای خو ببیجن امی نیرین خوشی ببیجن کو ام وکی حق بار ام پارتیا کن کو پارێزگەری دموکراسیەکی بەرفرەهە دکن پارێزگەری ژیانێکی وەکەف ji bo sazbûna jiyanekê wekêv û ji bo destxistina mafên kolektif ê milletê Kurd em partiyekê wisa ku li ser van astan xebatê dikin eger ew qebûl bikin ew tiştê sereke wekî mesela mafê çara nûsiya milletê Kurd mafên sereke em bêjin maf û azadiyê milletê Kurd eger qebûl bikin û erênî bikin û em ser protokolekî li hev werin boçî em amade ne hazırın em bu ana hevkariye jî bikin eger wan tişte qebûl bikin kekê Letîf Filgora baweriyate atmosfera siyasiya Tirkiye dest dide ku ev mafên ku te binavkirin taybetî mafên rewa ê netîveyî ê gelê Kurd di atmosfera siyasiya Tirkiye îro ku heyî de bên qebûl kirin بله از بنی تشتکی گلک مهمه یان دوی او جامر یان او برای بحث دموکراسی نکه یان اگر کو بحث دموکراسی بکه بحث و خو برای که دموکراتیک بناو بکه وسع اعلام بکه لازمه او تشتکو از دبیجم جی قبول که چونکه تشتکو از دبیجم دوری خبات دموکراسی تکوشینا و تکوشینا حولدان دموکراسی نینن یعنی دوی ودمه دوی قناقی ده هر وها او تکوشینا جبوی بدستخستنا دموکراسی شخواه وک پیوستی که گرینگ گله که چاره سرکرنا پرسا کردی برنامه خدا بگیره وکی دن اگر تو لترکیه مثلا کردن چاره سر نکی توی چه دموکراسی که سرانسر آوا بکی و جرا او سازمانا کو توی بینی توی جرا بکار بیجی دموکراسی
نقابله يعني اگر پرسا کردان نه چاره سر کردن تو نکاری بحث دموکراسی بکی او کسی جش خورد بجن دموکرات لازمه مثلا کردی مثلا ماف آزادیین کردا چاره سر کرنه کی ره کی شوازی کی جرا اشکره بکن ام جبو ام باور بکن کو ام بکار بجن بله اف دموکراسیه سیستما ترکیه ایرو بلکی قبول جینه که لازمه اف سیستم وره گهارتن يعني حتى نيجي قارتنا ما نقرب بحث الديمقراطية يمكن يعني بروبلم كهري مازن أبا لازم السياسة الترك خو بقو هرينا يعني جوان فراستين خوي كيفن وكيفنارا رزقار ببا فراستي كي إنه هفدم يكي بيشفرو يكي ديمقراطيك جوارا بيدا بكا والسري سياسة بكا اتمosfera reel ya li Türkiye nuha keki latif li Türkiye de qada siyasi de aluzi de qada aburi de aluzi روشا خلكي بطايبتي روشا سو 8 الكتريكي بهابونا كلو بلان وساكريكو بطايبتي لباكوري كورساني نهال تركيا جي خو پیشاندان چالاکی لی دجیویه که بریبه دچن گلو اویک دکاری به بنمایک کو تسیری بکه باندوری بکه هل بجارتنک پیش وقت لی ترکیه لی دار بکنه بله اساس سبب آلوزیین سیاسی اوه یا سیاست ترک کو کتینا آلوزیه که یک سبب اوه کو مثلا کرد نهاتیه چاره سر کرن جبوی چاره لی نکرن مثلا یا کرد سدم کو مثلا یا کرد پرسگیره کم کرد نهاتیه چاره سر کرن سیاست ترک دنام آلوزیه کی مزنده اما او یک آلوزیه ابوریجی سدم اوه کو سیاست دربه ترکیه دیسا لسر فراست کی اولکاری لشکری و میلیتاریستی هاتی آوا کرن یعنی او سیاست کل جبوی دروا دمشین دولت ترکیه یعنی اقتدار ترکیه زیده لسر آسایشه لسر اولکاریه لسر عسکریه لسر میلیتاریزم هاتی آوا کرن به جنار خوره شرد که اپراسیونان چید که وش آلیه لشکری و گلک پره که مزن دراوه که مزن خرجه که مزن بکارتی نبیجا وقتا کتو سیاسته که وسا امبیجن شرخواز بدومینی و هلبت اکونومی یعنی اوات پروبلما داراییجی پیدا بد نیو ولاته بوهایی جوی درته چونکی بودجه پرچه که گلک مزن پاریه که گلک مزن مجبوره وره ترخان کرن جبوی و سیاست دربا او ملیتاریست کتی آجوتن و جا هر دوک آلوزی اکونومیک و سیاسی زی سببی وی یک جه سببی وی اوه که مثلا کرد نهاتیه چاره سر کرن یا دوانجی سبب اوه که سدم او سیاست دربایی یا دولت ترکیه زیده لسر آسایشی و لشکری هاتیه آوا کرن که او شاقجی گلک دراوه که مزن جرادوی پاره که مزن جرادوی بودجه که مزن جرادوی بله نها ملت ترکیه ام بیجن کرد و ترک او همو زحمت کش اوه کو یعنی اوان روشوان برانبر بوان آلوزین ترکیه کو روش بروش خرابتر دبه نها داد که من کلان ها جبوی حق خوین دموکراتیک و اکونومیک چند تشتان تخوازن و نرحتیه که و هم مزن جهه لیب نظر من او وسا حوقز جورا نبا يعني وي نبا السبب كي جبوي هل بجارتنا كي بيش وقت فقط ممكن اكو ببا سببكو هنا كي خوشبيني ورنا واكلن دواري امبيشن او بوهايا جيان دا هنا كي قاف بباش ورنا اويتن احتمال اكو ببا سبب ويكي چونكي حكومت بخوشي كتيه فرق كو بله اف بوهايين لسر کاربای و سر گازه کو وداوی ها تکرن سر بنزین و نفتی ها تکرن اوش قوت عمل دره احتمال کوان هنه کی سبکتر بکن ل بنظر من نابه هوی نابه سبب جبوی البجارتنه کی پیش دم كي لطيف نها ديسا ام جر لغور رياليتا كل تركيا هي بقرنا دستان نها لتركيا قباكو تمثيلية كرد دی پارلمنتویا ترکیه'den nebe.
او تمثيليتا كوهي برسكريكين دنتيني زمان نه برسكريكا هيفي داخواز و سكنا كرتين زمان وكي حق بارغورا بيرو باهوريا وجبركو تمثيليه ككرد بكار بالبرلمانتويا تركيا بيكورا وكا حق بار بينغافين وجبويه كيچنا سكنا بارتيين دين ان كردستاني چاوايه بيگومان ايش دروي هدف بله يعني از دكارم لسنا في بارتي خود چند تشت ببيجم ام وكي حق بار مدوج بويكو تمثيليتا كرد پیدا ببه لتركيا ندن البرلمانتو يجي يعني الحمو وارن جيان دا لتركيا جبويكو كرد وكي كرد ورنا ناس كرن وكي ملتكي ورنا ناس كرن وكي مافو برجواندين وانن مليكو ورنا ناسين لازمش خلا ناو نشانه كي اول پیدا بكن ناو نشانه كي كردوار لسر هلوستو داخوازين كردايتي لسر يعني لسر دوزو دعويا كردايتي جالك ناو نشانه كيوان هبا او ناو نشان جي وك بارتي ايرو از بيجم حق بار هي بيجمان بارتي دنجيهن اللي از سرنامي حق بار خبر ددم يعني رايه خواتين مزمين حق بار هي وحق بار تخزه ببه ناو نشانه که ملی و دموکراتیکش بونا کرده که همو وارن جیان دا حق تمثیل کاریا کرده يعني وبه چه به سدمی قاسیه که ام حول ددن مثالا وک نمونه ام حق بشتریه هل بجارتنان وی ما في یاسایی به دست بخن و بوی وسیله جبوی همو بیرو رایا تركيا ام او بكن بيشكش بكن بينظمين كوبلي كرد ملتكن مثلا كرجي مسألة كي سياسية لازم شوازة كي اشتيانه ديمقراطيك ولا چاره سكرن ومثلا كرد نه مثلا اسايشيه نه مثلا اولكاريه مثلا كرد مثلا ملتك وحمو مافو برجواندين وين ملي دستي وهاتنا استاندن و او ملت دشرتين بندستي دا دجيانه كي جالك خراب دا دجي ولازمه دقاده وكهف دا لقال ملت ترك وكهف بجي مثلا عدالة دا لقال تركا وكهف بي مثلا الزمين دا لقال تركان وكهف بي وهر وها لقالك قادن جيانه دا وكهفيه كي پیدا به ام هف باربن جبوي حمو هجان جيانه لقال تركان خلاص زمان كردي ببه زمان فرمي لقال زمان تركي ببه زمان پرورده دوارين اكونومي دا كردجي خودي منفعات بن وكهف بجين لقال تركان دوار زمان دا وصابي دوار عدالت دا هروا وصابي واري دادمندية دا وكهفية كي دنافبرا ملت كرد و ملت تركتا حاصل ببه پیدا ببه وی چاخي از بني امي بكار بن بيجن كو كرد ده همو وارن جیان دا تینه تمثیل کرن اگر نه تو نکاری بحثا تمثیلیت کردان بکی یعنی انکار کرنا کردا انکار کرنا پرسگریکا کردان حتی انکاریا چاره لیکن و چاره سر کرنا ملت کرد پرسا ملت کرد تو نکاری تو گاوه کی باوشی دواره تمثیلیت دا یا دواره دموکراتیزه کرنه دا بله سپاسیات اتکم که لطیفه Özdemir سروک گشتی پارتی معفو آزادیان حق پر جدیار بکری تو میوانی از سپاس اتکم